Special Happy Show. Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu Special Happy Showa. Kao inače, nisam sam, sa mnom u goste su nam došli pravi tamburaški onako veterani, a ljudima poznati i kao tamburaši u kožnjacima. Sa nama su večeras Marko Bujanović i Damir Popović iz legendarnih Gazda. Dečki, dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan svima, tamburaški veterinari. Radije veterinari nego veterani. Kako prefiks, veterani. To još nismo imali do sada, ali Vidiš, zvuči skodno. Jel vas malo vrijeđa to ili nosite to s ponosom? Mene to baš hvali. Možda s ponosom, da. Kako ste mi? Pa evo, tvoje da pitaš, moje da ti kažem. Da. Ne, moje, kak ide? Tvoje da pitam, moje da mi kažete. Da, ja više ni ne znam kako zapravo ide. To se toliko puta izrotiralo. Koliko to imamo pregleda, ljudi moji. Pa Da. Koju posluku porati. Da, velike. Dobro smo, evo, živi, zdravi, stvaramo, sviramo. Evo, ja i Dačo se družimo Samo već. što ne plešemo, evo. Družimo se Ne već. plešete još uvijek? To što smo počeli, ovo sve drugo radimo. Družimo se već 48 sati. Sad, jučer smo imali do kasnu noć. U studiju smo snimali nešto, jutro smo već imali neke obaveze u Croatia Recordsu i evo nas kod tebe u emisiji. I još uvijek ste zajedno sada i jesam ja zadnji? Jeste nakon mene rastajete? Ne zna se. Da. Od medija. Dečki, bili ste tu kod nas prije 8 mjeseci, tako nešto. I to je zapravo bio moj prvi tjedan prije nego što ću ja krenuti biti voditelj. Bili ste kod mog kolege Alena Bičevića, tako je. I primijetite li nešto novo u studiju? A neki novi miris u zraku, možda ste stavili osvježivač prostora, neki drugi. Pofarbano je sve lijepo. Da, ne znam. No. Jel ima nešto u smislu... Osjetite. Klima da nije? Direktorica je fantastična. To je ostalo isto. Pa dečki, nove stolice su udobnije. One su bile... Vidi, stvarno je. Sad se možete i ko ljudi nasloni na njih, ko gospoda, a ono je bilo... Isti materijal ko moj sako. Pliš malo. No dobro, ajmo se uzbiljiti, ajmo mi krenut. Recite mi, koji vam je bio zadnji nastup? Onako veći malo. Zadnji nastup je bio u okolici Osijeka. Mjesto se zove, ti ćeš mi sjetiti kome? Pa bili smo sad 3 puta, bili smo Kopačevo. Beli Manastir i fali bi još. Bili smo Treće Bilje. U okolici Bilja, Da. Ne, Hrastin, u Hrastinu smo bili. Tako. U Hrastinu smo bili. Mm-hmm. To znači Slavonija, Baranja i tako. To sam krenuo pitati, više tamo po Slavoniji nastupate. Jel idete što za Dalmaciju, Primorje i tako? Pa ne nastupamo samo po Slavoniji, taj mjesec je bio malo češće u Slavoniji, inače smo zapravo najčešće smo u zagrebačkom prstenu, ajmo reći tamo prema Varaždinu, na sjever pa na istok do Kutine, negdje otprilike ili možda malo dalje, ali nema kod nas pravila. Znači, nekad smo u Dalmaciji, recimo sad imamo jedan adventski nastup, bit ćemo dole u Podstrani kod Splita. U 12. mjesecu preko ljeta se zaletimo po cijeloj obali, bude tu svega. Zapravo 99% nastupa svih nam je po Hrvatskoj, tako da šaramo. Jesu vas zvali kak ljudi, sad znam da je isto vrijeme Kirbaja u Slavoniji tamo? Njihovih onih. Ne znam sad za to, ali najčešće, velim ti, sviramo po svugdje. Najčešće su naši nastupi po nekim gradovima ili mjestima, na nekim gradskim trgovima. Da. Znači, nekad budu i nekakvi, naprave se nekakvi šatori, pa su to fine kaubojske zabave i tako da. Bude tu svih profila koncerata, iako velim ti, znači, najčešće je to manifestacije koje su u ljetno ili proljetno ili rano jesensko vrijeme, kada se skupi na nekakvim otvorenim pozornicama jako puno ljudi i sad je onda, petak svira ovaj, subota svira onaj, nedjelja svira ovaj i uvijek smo mi tako jedan od tih bendova koji svira. To je najveći broj nastupa, a bude nekad i nastupa koji su malo nekakvi drugačiji. Pa jedan od tih tako manifestacija bio vam je i Zlatne žice Slavonije. Tamo nastupate zadnjih 30 godina, ako se ne varam, a ove godine ste i osvojili prvu nagradu za najslušaniju prošlogodišnju pjesmu Nema lijeka koji ljubav liječi.
Što za vas znači taj festival zapravo? Pa inače, evo, ja ih uvijek volim pohvaliti zato što oni to zaslužuju. Zlatne žice Slavonije je najveći tamburaški festival i ne samo tamburaški, nego bi se moglo reći i zabavno-glazbeni festival u Hrvatskoj, koji je, evo, na kontinentu, dakle, osim ovih dalmatinskih festivala, postoji taj naš požeški festival. Ja ga zovem naš zato što smo na neki način mi postali, već smo se udomačili. Već ste domaćini, da. Već smo se udomačili u toj Požegi, znamo sve te ljude koji to rade već jako dugo vremena. Sretali smo se, odnosno živjeli smo i tu nekakvu transformaciju tog festivala koji je bio iz početka malo drugačije karaktera, čisto tamburaški, pa se malo proširio na zabavnjake, pa se onda mijenjao taj dan sa petka na subotu, pa sad je na kraju zadnjih par godina nedjeljom. Dakle, neke su se stvari mijenjale u vezi festivala. Ono što je ostalo isto je uvijek jedna dobra atmosfera. Požega i cijeli taj kraj Zlatne doline, od Kutjeva pa do Pleternice, pa tamo do Gradiške, živi za te dane, dane festivala. To je obično prvi vikend u 9. mjesecu. I tamo je sve, da tako kažem, malo poduprto od strane odličnih vinara kojih tamo ima jako, jako puno. Evo, i osim samih kutjevačkih podruma, tu je neki naši prijatelji s koje smo se upoznali već, ja bih prvenstveno spomenuo i Ivu Enjingija i Vladu Krauthakera i Krunu Bartolovića i brojne druge još koji su tamo na neki način nas prihvatili kao da smo njihovi Požežani i šta da ti kažem, u 30 godina se sklopi jako puno prijateljstava. Tako smo, ove godine proglašeni, mislim da je to 7. ili 8. Ili tu negdje 6. 7. prva nagrada, dobro si rekao, za pjesmu koja je bila najemitiranija u zadnjih godinu dana. Nema lijeka koji je ljubav liječi, koju je napisao Miroslav Rus i koja je zapravo prvi najavni singl našega 10. jubilarnog studijskog albuma. A jel mislite inače da je taj festival cijenjen u Hrvatskoj? Onako dosta cijenjen? Pa mislim da je. Mislim da je to jedan od 3-4 najbitnija festivala u Hrvatskoj. Jel možete vidjeti ima li to neku onako dugoročnu budućnost? Ili mislite da kao i sam žanr, odnosno u sadašnje neko vrijeme, da tambura lagano odlazi, ali onako. Mislim, neko moje mišljenje da sad u ovom periodu tambura je možda lagano zaboravljena, ali opet dolazi njen period. Pa to ti je jednostavno. Ti si ovako pripadnik jedne mlađe generacije, pa perspektivu treba imati uvijek malo dublju i širu. Znači, što se tiče toga da li će neki festival ili neka branša biti popularna ili manje popularna, će prije svega ovisiti o kvaliteti pjesama koje se bude izvodile. Znaš, jedna ili dve rock pjesme okrenu cijelu Hrvatsku na tu branšu. Ne? Jedan band, poznati pop band koji recimo izbaci 1 ili 2 hita, okrenu cijelu Hrvatsku na tu branšu. Ne? Također, jedna ili dvije pjesme koje mogu biti tamburaške, a da su, naravno, pričamo o hit pjesmama koje su jako dobre pjesme, okrenu, ajmo reći, glave cijele publike u tom smjeru i svi gledaju u tom smjeru, onda i osluškuju šta radi ta branša. Tako da, ko će biti važan ili ko će biti popularan će poneprije ovisiti o dobrim ili nedobrim ili srednjim pjesmama, dakle ovisit će o dobrim pjesmama, i ja mislim da iz koje branše će se pojavljivati hitovi, da će se tu branšu više i pratiti. To ti je u principu dosta jednostavno, samo jako teško izrealizirati. Ali hoću reći, festival će sigurno ostati. Mislim, taj festival je počeo davno prije. Ja mislim da nekakvih 80-ih, čak možda i prije. Znači, on ima iz starog vremena svoju priču i on će ostati sigurno. To je moje nekako mišljenje. Da, Marko, ti si sad pričao što je sve bitno za opstanak ovako tambure kao instrumenta i žanara. Ja bih još nadodao tu da treba biti i novih bendova koji će nastaviti tu kulturu. I možeš li sad, naprijed, izdvojiti neke koji vidiš da će nastaviti? Nažalost,
bendova ima jako, ja ne znam, u Hrvatskoj postoji što je dobro i što je sreća, jako puno tamburaških bendova i oni se stalno rađaju novi, stalno se, mislim, oformljavaju se novi i ta imena, to sam znao reći, mene to često ovak pitaju koga ja vidim kao novi bend na vrhu, kao perspektivan da njegovo vrijeme dolazi. Teško mi je reći jer i dalje čekamo svi skupa da neko od tih mladih bendova ponudi neku dobru pjesmu. Ne? Znači, kad neko bude ponudio neku dobru pjesmu, vjerujem da će on sam sebe staviti na tu poziciju da iznikne iz ovog mora zapravo mladih tamburaških bendova. Evo, neću pretjerati nimalo ako kažem da ih ima 20, sigurno. Nisam puno pretjerao, možda sam i puno manje rekao. Čak i manje si rekao. Da. I sad sljedeće godine će se neki od njih zgasiti i pojavit će se možda 2, 3, 4 nekakva nova benda. Tako da se to stalno mijenja. Pa mislim da to nije samo tako, naravno da nije tako samo u tamburaškim krugovima, nego u svim drugim krugovima. Tako da je to normalno, a sad ko će tu nešto napraviti da bi ostao ili da bi nešto bitnije promijenio? Živi bili, pa da, vidit ćemo. Vrijeme će pokazati. Da. Normalno, ko kaj snimi, ko napravi kakav materijal, to ćemo vidjeti kako će se to držati. Ne? Prošlu srijedu u Special Happy Show su došli vaši tamburaški kolege iz sastava Vranac. I oni su rekli da se zapravo tamburaška glazba premalo emitira i na radiju, TV-u i ostalim medijima. Koje je vaše mišljenje po pitanju toga? Damire? Hoću ja ili ćeš ti? Daj ti si više za mene. Nas smo dvojica, pa moraš reći kog si pitao, znaš. Kogod se osjeća tako. Kogod se prvi mikrofona. Da. Borba je. Da se premalo vrti u medijima, ne? Pa to je istina. Ali sad, da se mi ne bi nešto oko toga petljali i žalili ili nešto drugo, mi smo ti otprilike... Ima tu jedna dublja pozadina, znaš. Mi ne volimo što je naše. Dobro. Koliko god mi to deklarativno pričamo, mi volimo, ne znam, Hrvatsku, mi volimo svoju domaću klopu, mi volimo svoju domaću obalu, našu Hrvatsku, mi volimo domaća vina, mi u principu to ne volimo tako koliko pričamo. Volimo pričati to, volimo se deklarativno pohvaliti, ali mi to ne volimo. Mi ćemo svi skupa prije otići neki kineski restoran jedemo. Da, ne, otićemo u restoran koji se zove Garden Pub, nego u restoran koji se zove... Konoba kod Mate ili tako? Ne, nego park, znači gostiona u parku. Onda ćemo svi radije otići u, ne znam, kafić koji se zove, recimo, Midnight, kada kažem, ne znam, Midnight Plaza, ne? Radije ćemo tamo nego u ponoćni trg, znači, ne? Razumiješ? Znači, to je ti jedna skriveno neki antagonizam prema onom što je domaće i normalno, jel? Nego mi ne volimo nositi majica koja se zove Tom Krojač, ne? Nego volimo kad piše Tom Taylor, razumiješ? Znači, to je... onda već se osjećamo kao, vidiš kak ja sad nosim jednom... Znaš, tak isto i Gazde i ove pjesme na hrvatskom i to se skupa, mi više volimo kad neke zvuči strano. Vjerojatno da se mi preimenujemo iz benda Gazde u, ne znam... Bosses, da. Da, Bosses... Special. Space Bosses, ne? Možda bi više bilo posla i ne znam, možda bi proširili karijeru i tako dalje. Ali razumiješ kaj ti govorim? Znači, u svim segmentima je tako. To mi već gledamo. Mi smo imali jednu... Pa dobro, to je sad jedna druga tema. Da ne uđemo, ali shvatio si šta je bit, ne? Znači, uvijek će se bolje prodavati kod nas sladoled koji se... bilo koji proizvod i svi ljudi će sa većim poštovanjem slušati i bendove i konzumirati dobra koji se zovu stranim imenima, jer to ih čini onda da su oni na neki način ovako se bolje osjećaju važni. Prešli su granice, malo su se širili. I sad mi jedemo, razumiješ, čokoladu koja se zove, ne znam, na nekom stranom imenu, po mogućnosti engleskom, jer razumiju da je već na francuskom, već ti to ne bi dobro prošlo, ali engleski kad je, tu se osjećamo svjetski. Nekako malo američki, pa eto. Se bolji malo. Da, ako nazoveš čokoladu, čokolada
Stjepanova čokolada s grožđicama. Slabo ćeš ti. Ako nazoveš Stevens... Šokolad. Da. No dobro, mi ćemo ipak sada u nastavku pustiti ne pjesmu od The Bosses, već od Gazde. I to Vazda, poznati hit Vazda Gazda. Fino. Special Happy Show. Kada žene tulumare, a kod nas u Happy danas nema žena, samo su gazde. Dobrodošli nazad u Happy Show. Kao što rekao, sa nama su dečki iz tamburaškog sastava Gazde, iako su i sami po prirodi Gazde. Dečki, dobrodošli još jednom. Hvala ti, Bog. Hvala. Neću se hvaliti, ali mi stvarno jako često puštamo vaše stvari, ali to je i zato što nam stvarno dajete materijala. Na primjer, do kraja godine vi planirate izbaciti čak 3 nova izdanja. Ako se ne varam, to je novi studijski album, zatim live album iz Doma sportova s koncerta povodom 30. godišnjice i vaš prvi vinil, odnosno ploču Još i danas zamiriši trešnja. Hoćete stići to se još malo i kraj godine? Teško da ćemo stići, odnosno potrudit ćemo se, ne znam, evo ja mogu ispričati ako ćemo prvo o toj ploči, ona je sad kao prvo izdanje. Dakle, sve su neke godišnjice ovih godina, da tako kažem. Naravno, počelo je sve sa 30 godina benda, 23. smo imali u Domu sportova sjajan koncert pred punom dvoranom koji je snimljen i televizijski, dakle i video i audio. Pa onda nakon toga je sada od 95. pa do 2025. je prošlo točno 30 godina, a 95. je bilo prvo javno izvođenje, odnosno prvo izdanje pjesme Još i danas zamiriši trešnja. Zašto je to toliko posebno? Zato što je ta pjesma jedna od najvećih hitova, ako ne i najveći hit cijelog našeg benda i zapravo zaštitni znak, ja bi tako rekao, cijele te naše karijere. Povodom toga Croatia Records je odlučila napraviti naš prvi vinil. Svi znamo da se sve više i više sluša mjuza sa ploča, sa vinila. Tu će na tom CD-u, na tom albumu, dakle na tom vinilu će biti 13 pjesama. To su pjesme zapravo koje su ljudi u zadnjih 30 godina na neki način s njima živjeli, s njima se veselili, s njima tulumarili. Znaš ono kad se vratiš u neke svoje kad si s nekim prohodao, pa kad si se ženio, pa kad ste imali tulum ovdje, putovanje ondje, izleti, sve se to nekako zbroji, svi ti partiji. Ja realno imam nekako osjećaj da smo mi nekako više tulumarili prije, onako na nekim zabavnim feštama gdje se sviralo, gdje se razgovaralo, gdje se, znaš, danas je to nekak više otišlo u nekakve, meni se tak čini da se nekak manje tulumari, da nema više toliko tih nekakvih druženja i tuluma, do kasno u noć. Prije toga bilo puno više. Znači, te se naše pjesme u principu su se jako puno slušale i svirale u takvim upravo atmosferama, takvim partijima, tulumima, a to su vam pjesme, dakle, od Zbog tebe sam to što jesam, pa Još i danas zamiriši trešnja, kako se i zove cijeli album, pa recimo Ja pijem da zaboravim, Milijun poljubaca, Zbogom za zbogom, Do dna duše, sjajna pjesma uz koju su se mnogi zaljubljivali. Ostarit ću ja, ostarit ćeš ti, pa eto Vazda Gazda, danas ste osvirali, Trebam te noćas. Dakle, to su najsjajnije od najsjajnijih pjesama Gazda, ovoga puta remasterirane. Dakle, šta to znači? To je malo im je promijenjen dinamički raspon, dakle malo su prilagođenije za nekako finije slušanje, znači nisu onako nabustane, kako bi se to hrvatski reklo, da bi bile samo glasne, nego imaju finu razliku između tihoga i glasnoga, tako da se na fine zvučnike to jako lijepo može slušati. Zato što zapravo u današnje vrijeme gramofone kupuju ljudi koji stvarno uživaju u glazbi, koji i mogu čuti tako te neke razlike kao što si ih i naveo. Da, to će čuti stvarno onaj ko zna šta sluša, jel? Generalno je uvijek bolje da se radi taj veći dinamički raspon, najbolje bi bilo da se radi još veći dinamički nego što je sada. Mi inače imamo svoj studio, pa smo pomalo upoznati s tim, već 20 godina to radimo sami za sebe, a radi se o tome da je taj zvuk, dakle, malo prirodniji, bi se reklo, nije onako spržen samo da do -8, kak se veli RMS-a, da samo ubija, samo da je pjesma glasna,
jer ove naši instrumenti koji sviramo, dakle tambure, ne trpe taj sintetički način komprimiranja glazbe, da bude samo da pršti i da vrišti, nego on zapravo poput recimo svakakve drvene glazbe, znači recimo i gudačke ili čak možda i limene ove puhačke, trpi jedan, odnosno zahtijeva jedan dinamički raspon da se fino čuje razlika. Aha, sad je tiho, sad je jako tiho, sad je srednje i sad je baš forte, ne? Da. No dobro, u nastavku ide vaša pjesma koja mislim da iako slušatelji nemaju baš savršene zvučnike, prepoznaće da je to dosta dobar zvuk. Kao i što ste sami rekli, i čitav album je nazvan po njoj, još i danas zamiriši trešnja, ide promidžbeni blok, pa se vraćamo nazad. Special Happy Show. Dražen Zečić, Vrati mi srce, 19 sati, samo što nije, dobrodošli natrag. Dobro vam večer još jednom, dragi slušatelji, i dobrodošli na Happy FM u Special Happy Show. Sa nama su dečki i mladići, hoćemo vas i malo i nahvaliti još mladići iz, pa dvojica Gazda. Dvojica Gazda je došlo iz tamburaškog sastava Gazda, dobrodošli. Još bolje vas našli. Famozna. Dečki, ajmo se malo baciti na tu vašu novosti, novitete koje imate. Došla je nova pjesmu, ste izbacili, jel' tako? Damir, hoćeš ti ili ću ja? Pa ti bolje. Mi smo prije jedno mjesec dana otprilike napravili premijeru na Požeškom festivalu kojeg smo spominjali već malo prije, na našoj najznačajnijoj pozornici, da tako kažem, nova pjesma pod nazivom Prekasno za ljubav. Pjesmu je napisao naš dugogodišnji prijatelj i suradnik i autor Željko Kršlin Kruška, koji inače radio za nas već prije i Zbogom za zbogom, Ispod ovih oblaka i Dekolte i neke druge pjesme. Dakle, ovoga puta Prekasno za ljubav, sjajna pjesma, onako srednjeg tempa, odmah smo, i to po prvi put u životu smo odmah snimili i video spot koji je sjajno ispao. Hrvoje Banić ga je radio i mogu ti reći da je sve skupa jako dobro krenulo. Pjesma se jako puno svira po radijima, ljudi su pohvalili dosta i pjesmu i spot, tako da smo eto zadovoljni. To je inače drugi najavni singl novog albuma koji se sprema i evo, za sad su ocjene jako dobre. Je, taj spot snimanje zapravo u kanjonu rijeke Like i na akumulacijskom jezeru Kruščica. Je li bilo naporno to snimanje tamo? Pa mogu reći da je čak možda malo i je, makar zvuči malo čudno, ali od 8 ujutro kad smo stigli u Perušić, boga mi do 8 na večer smo bili na terenu, prošli smo sve od broda, znači prvo smo se vozili sa brodom do jednog spruda, mogu reći, na jezeru i onda smo išli u planine gore sa džipovima, jesmo išli? Džipovi smo. Kombi je bio s nama. Uglavnom, proveli smo cijeli dan, od 8 do 8. Dakle, mobiteli su pošrikali, broj koraka je bio zadovoljen za taj dan. To sigurno. Da, jel volite inače snimati spotove? Pa volimo, da. Ja si je malo uhvatio ovak. Volimo, da. Jer uvijek za svaku pjesmu ostane neki trag, šta znam, video trag ostane od te pjesme i to je za sva vremena. I onda uvijek gledaš to tako. Ajmo napraviti nešto za sva vremena. Daj mi recite, vrijedi li uopće u današnje vrijeme raditi spotove? Onako. Pa sigurno da vrijedi, da. Hvala Bogu da vrijedi. Danas je mjuza, teško ćeš ti primijetiti neku pjesmu onako značajnije ako ona nema spot. Iako to je mala nepravda prema pjesmi, i prema autoru i prema bendu i bla bla. Ali jednostavno ljudi su se naviknuli da pjesma treba ima spot, žele ju pogledati. Vidiš da se rade od starih pjesama, je trend u svijetu da se rade lyrics videi, znači za one izvođače koji više ne budu snimili spot ili ih više nema ili nemam pojma da su radio nekim starim pjesmama, sad se rade lyrics videi da se bar bilo što može
da se bar nešto može vrtiti na YouTube-u i da ljudi to mogu gledati i nekak to ljudi onak dosta dobro prihvaćaju. Čak se i za, recimo, Croatia Record će raditi za brojne naše pjesme koje su sa albuma, koje nemaju sa bivših albuma, koje nemaju spotove, će sad raditi jako puno lyrics videa. A već kad sam kod toga, kad to spominjem, inače Gazde, unazad jedno mjesec dana ili čak i možda nešto manje, mi imamo novi YouTube kanal. Dakle, evo, pozivamo sve koji vole Gazde, nek se preplate na naš YouTube kanal, jer smo krenuli iz nule i kako nam je kanal bio hakiran, jedno vrijeme, jedno godinu dana bio Da, to znam, to je taman bilo ono kad ste vi došli, bili kod nas prije 8 mjeseci, to je tako nešto bilo, je li tako? Pa još čak i malo dulje od toga. Taman su nam hakirali kanal, imali smo jako puno i tih i pregleda i pretplatnika i sad smo to na kraju morali startati iz nula, ali evo, ne bojimo se toga, pokrenuli smo novi kanal, bit će sad još bolji i još sa više spotova i sa još više svega, objavljivat ćemo i ove reelse malo i tak. Biće, sad ćemo se toga primiti kak spada, kako bi se reklo, ne? A je li vam teško to kada znate da ste gradili bili ovaj prošli YouTube kanal i sada kad je to sve nestalo i onda ponovno iz početka? Pa mi smo ti naviknuti na puno tih teških stvari. Ne? Prepreka, Da, nema, za nas ne postoji teško, tak bi se moglo reći. I jednostavno, kažu Kinezi, ako nisi posadio drvo do svoje 90. godine života, najbolje vrijeme da posadiš u svoje 90. Eto, da. No dobro, i pjesma ta Prekasno za ljubav vrtit će se također, to jest vrti se na YouTube kanalu. A daj mi recite, može li čovjek ikad biti prekasno za ljubav? Igraju li uopće godine tu igru? To ti je jako interesantna tema, slojevita, a na takve teme ti Damir ima najbolje odgovore. Dobro. Sad, Damire, izvoli. Damire, preuzmi. Hvala ti, Marko, dao si mi sad vrući krumpir. Ali, ja mislim da nije nikad prekasno. A ne znam, ja mogu iz svog iskustva reći, 2 puta sam se ženio, tako da nije nikad prekasno za ljubav. Ne znam, 5 djece iza mene, ja mislim da nije prekasno. Pa jer da, neko će se oženiti sa 20, netko sa 65 i sve to jednako vrijedno, mislim da se slažete. Pa ja se slažem odmah s tobom, da. Imamo primjere iz svijeta gdje se nekakvi glumci, ne znam, Al Pacino se ženi sa 90. Da. Ne znam ko. Možda sam pretjerao, nije 90, ali očito sa zapada pušu neki vjetrovi da nije prekasno. Pa je, da, zato što zapravo prije su se ljudi dosta rano zapravo vjenčali, da. A danas dolazi to neko moderno doba gdje zapravo ljudima nije ni bitno to toliko. Samo vjenčanje. Pa nije ni bitno, da, kad bolje razmisliš nije. Uzmi si mikro. Da, nije, ja se slažem da to nije bitno, da. Važno je da su svi ljudi normalni međusobno, ne? Sad jesu u braku baš ili nisu, to tak svejedno. Mm-hmm. S koliko ste se vi godina oženili? Ja sam se jako rano ženio, sa 24 godine. Mm-hmm. Ja sam se prvi put sa 29, a drugi put, neću se sjetiti, 48, možda tako. Znači, ovo je zapravo biografska pjesma, Prekasno za ljubav, je li? Da. Dobro, a ostali članovi benda u braku ili imamo nekog neženju? Svi su, jedan je neoženjen, to je naš bubnjar Tomek koji je s nama već 20 godina, a možda je blizu, da, ne znam sad, neću ga prek radija pozivati. Pa mislim da baš zato što jesmo na radiju, eto imamo prostora, neka gospođica ako se javi, slobodno. Ne, mislim da on ipak je u vezi. Aha. Tako da ne velim neke krivo. Uglavnom, ostali jesu oženjeni, da, to je bilo tvoje pitanje. Samo nije kupio prstene još. Znači, veza je tu, stabilna, stalna, mora ići kupiti prstene i onda će biti sve odredno. Što mislite, hoće vas tražiti sve za savjet? Koji prsten odabrati? Nek potraži. Za prstenje teško. Na Google nek traži, nemoj nas. ChatGPT da pita. No dobro, tokom karijere svoje, kako ste inače uspjeli balansirati svoj privatni život i profesionalni? Dače, hoće da ja odgovorim. Kako smo uspjeli balansirati? Teško. To bi se moglo reći teško. Znači, mi smo, to je takva branša gdje smo mi
dakle kao band, kao muzičari, kao estradnjaci, imali stalno koncerte vikendom, a prek tjedna smo uglavnom nismo imali koncerte, jer nemaš baš koncerata ponedjeljkom i utorkom, ne, i srijedom, nego je to obično onaj drugi dio tjedna, tam ne znam, petak, subota, nedjelja, nekad je to bilo i četvrtkom, tako da u principu kad si ti slobodan, a svi drugi nisu slobodni, svi drugi nisu slobodni, kad si ti dakle zauzet, onda je kak ti vrijeme za druženja, za ne znam, putovanja, izlete i tako dalje, tako da mi nismo previše bili na raspolaganju za te slobodne dane, ali to ti je tak, mislim, nije to jedina profesija, ima tu još, recimo, ako si radijski voditelj, ne možeš za vrijeme radijske emisije biti doma, ne? Upravo tako. Da, ili ako si, da sam pekar koji noću radi. Ako si doktor i ako si pilot. I ako si sestra isto. Tako. Ako si sestra isto, kad je operacija, ne možeš ti biti kužiš doma dok je operacija traje, ne? Ako si recimo taksista, ako si, nemam pojma. Ako si vatrogasac, di ćeš ti ako gori sve? Gori krava, gori štala, a... Žena te zove, dođi kući, ne mogu ljubavi, moram zgasiti ovo pa dođem. Da, ili ako si recimo pilot, ne? A gle, mi sad si tu malo zezamo, ali je, pitao si za taj neki balans, čuj, pa ja mislim da svako ima, ako hoćeš napraviti problem, onda ga možeš napraviti od puno manjih stvari, ne? Ako si normalan, ako vidiš od čeg se sastoji život, ne? Onda nećeš raditi probleme, ne? Tako da je to, ja bih rekao, stvar od osobe do osobe. Da. A je li bilo tako nekih trenutka gdje ste se ipak uspjeli sa svojim boljim polovicama posvađati da nisu zapravo shvatile posao kojim se bavite i razloge, zbog kojih vas nema? Marko je meni gurno mikrofon. Baš i ja gledam, prijatelj. Ja sam se rastao jedan put, tako da bilo je takvih trenutka. Pa naravno, život čini svoje, ali dobro, gle, napravili smo neki novi život, neku novu priču i ne znam, idemo dalje. A Marko, ti jesi ikad posvađao? Sa svojom ženom? Sa ženom. A ko nije, molim te? Nikad nisam, ne. Sve cveća ispred preduzeća. Naše preduzeće. Cvijeće, samo je cvijeće i lagani tonovi, sve je savršeno. A dobro, to znači onda da vam žene nisu ljubomorne, jel jesu? Upravo si. Nisu. Opasno, u rukavicama mi ovo baš profesionalno odgovarate. Ja mislim da vaše, da pitam, a moje da mi kažete. A daj mi recite inače, općenito što mislite o ljubomori, je li to više kod žena ili muškaraca? Joj, ne znam, gle, mi ti se bavimo sa svirkom, ne znam ti ja ove psihologije i to, jel ima više ljubomore kod žena ili kod muškaraca? Da. Pa ne znam, to ti ovisi od spavaće sobe do spavaće sobe, znaš. To ti, ja bih rekao da to sve ima veze s tim ko priča, znaš, o kojim ljudima se radi, ne. Neko, ono što sam ti rekao malo prije, znači neko može biti ljubomoran oko malih stvari, a neko neće ni oko nekih velikih stvari biti ljubomoran ili da se sad sve skupa mora stvarati nekakva grozan problem oko svega. Tako da, ja bih rekao, ako su ljudi normalni, da onda u principu nema problema, ne? Nema problema i uvijek ima vremena, odnosno nije prekasno za ljubav. Moramo u pozitivnom tonu, razumiješ? Mi moramo u pozitivnom tonu završiti ovaj razgovor i to je, ta naša pjesma je jako dobra. Je. Ima li onda boljeg tona nego prekasno za ljubav? Šišaj. Special Happy Show. Srebrna krila, Ana, 19:26 je, dragi slušatelji, dobrodošli natrag u Special Happy Show. Sa nama su dvojica gazde iz tamburaškog sastava Gazde dečki. Koji je ovo već? 4. put danas. Dobrodošli. Još bolje vas našli opet, po 4. put. Ajmo još malo pričati o ovim vašim novim albumima. Jedan od njih je album, live verzija koncerta kojeg ste održali u maloj dvorani Doma sportova povodom 30 godina karijere. Tako je, to je ono što sad radimo i što je sad jako, jako vruće i to je ono što sam spomenuo da smo dosta često u studiju ovih dana, preslušavamo sve te snimke. Radi se o, inače, našem 6. koncertu u Domu sportova kojeg smo održali. Mislim po nekoj usporedbama da posebno mi se usjekao onaj prvi koji smo imali davne 94. godine. Kad smo bili mladi dečki sa nekih 19-20 godina prvi put na takvoj velikoj pozornici, 2 sata
tipa samo mi, niko drugi, znaš, ono, to je bila strašni stres. U međuvremenu smo mi do 30. godine karijere odradili 1000 koncerata, mislim da ih je do sad bilo preko 2500, 600, 700, ono, prema nekim grubim izračunima. I ovaj 30. odnosno 6. koncert koji je bio povodom 30. godišnjice benda, koji se održao u 12. mjesecu 23. Cijelo vrijeme praktički ga nismo stigli izdati, jer smo imali jako puno posla cijelu 24. jako puno putovanja, jako puno koncerata i nikako da se primimo toga. Sad smo se ove godine primili malo žešće toga. Naime, tu smo neke stvari malo ispravili, bilo je tu svega u toj atmosferi, u tom grotlu atmosfere i naboja smo održali jedan maxi koncert koji je trajao čak 2 sata i 50 minuta. Sve skupa je snimljeno video i audio, televizija je već pustila neke fragmente tog koncerta, jedan put je mislim da je išlo oko sat vremena, jedan put oko sat i pol, a mi smo integralnu verziju, znači od 2:50 snimili sve audio i taj će se zvuk moći čuti, mi ga slušamo svaki dan u studiju, to zvuči fenomenalno. Na tom koncertu zapravo je bila istinska prava naša publika koja nas baš, koji znaju svaku pjesmu, koji su baš došli radi toga što je to njima baš dobro. Zapravo ta naša publika je jednim dobrim dijelom možda i vaša publika od Happy-a, ne, tako da vjerujem da nas sada mnogi od njih i slušaju. Dakle, uz nas smo imali sjajne goste, tu su bili Antonija Šola, tu je bio koja je pjevala s nama Mirjam Poljubac, tu je bio Pegi Martinjak, naš glazbeni producent, inače bivši član Song Killersa koji nam radi produkciju zadnjih 10 i više godina, ne. On je bio gost na par stvari. Tu je bio Miroslav Škoro koji je također otpjevao neke svoje pjesme, Vladimir Kočić-Zec koji je otpjevao neke pjesme Novih Fosila. Tu je bio kao gost Neno Belan koji je možda neočekivani gost, ali smo na neki način dijelimo pozornicu skoro toliko dugo koliko je on na stage, toliko smo otprilike mi. Mislim da je on ipak nešto malo više, ne? Tako da sljubilo se različiti stilovi. Mi smo osim svojih pjesama svirali neke legendarne pjesme koje će ostati za sva vremena u nekoj svojoj verziji i sad zamisli sve to skupa pred jedno 5000 ljudi koji su savršeno raspoloženi, kako to zvuči. Znači, to je stvarno vrhunac. Ja inače live-ove puno više volim nego studijske snimke. Recimo, ne znam, volim si poslušat Dire Straits live, volim si poslušat Queenovce live. To je gori nebo i zemlja. To kad slušaš live. To... I upravo u tom smislu mi je bila želja da, naime, doduše, ajde, nije to naš prvi live, mi već imamo 2 live iz Doma sportova objavljenih i prvi je onaj iz 1994. Još jedan objavljen je onaj iz 2012. ne? Možda ljudima već poznato, ali meni se nekak čini da će ovaj biti najbolji od svih, zbog toga što je protkan sa sjajnim gostima, zbog toga što je stvarno ta atmosfera pokupljena sa tog koncerta na meni se čini do sad najbolji način. Znači, jedva čekam da album izađe, to mi je, spomenuli smo ploču vinil još i danas za miriši trešnja, to je sjajna stvar, to su dijamantne pjesme zadnjih naših 30 godina, ali ovaj live mi je baš nešto što jedva čekam da izađe, da ljudi čuju i da možemo tu kod tebe u emisiji možda pustiti fragmente te atmosfere, kako je to bilo. Naravno, može. Damire, sad kada smo pričali to o tom live nastupu, kada kaže da je ekipa došla tamo i svi zajedno pjevate, kakav je to osjećaj kada publika ne samo kad pjeva sa vama, već doslovno i diše, kako i vi dišete? To je jedan osjećaj koji sad ne mogu, ne znam, opisati. Bez gitare ti to ne mogu ispričati. Gledaj, to je, prije nastupa je stres, znaš, trema, ajmo si popiti jedan džeki prije, znaš, nije mi dobro, jel tebi dobro, meni se znoje dlanovi, znaš, i onda kad to krene, onda je to fantastično nešto. Već nakon, pa ne znam, druge pjesme, već je ko da sviram tebi doma, nosite, sve te nosi, publika uživa, digli su se svi. Ja mislim da niko nije sjedio, tamo ima
Naime, tribine su gore pa se može sjediti. Ja mislim da niko nije sjedio od početka do kraja. Znači 2,5-3 sata, veli Marko, 2,50 je bilo. Ne znam ko je sjedio. Jedan osjećaj koji, ne znam, ostane za cijeli život. Šta misliš sad, kada ćete sljedeći put nastupati u Domu sporta? A s obzirom na to da se renovira sada i ne znamo kad će uopće biti gotov. Sad nećemo u Dom sporta. Sad idemo dalje. Sad idemo na arenu. Sad, to nam je neki plan, tihi plan koji ovak ne bi smio niti reći javno, ali to nam je sad nekakva želja skrivena. Za godinu, možda 2, da napravimo arenu pa da budemo opet, ne znam, prvi tamburaši koji su napravili tako nešto veliko. Pa slušaj, ako napunite arenu, onda se stvarno možete pohvaliti da ste popularni tamburaši. Tako. Ali i uvijek sa tom popularnosti, znaš da dođu neki benefici, na primjer, koje su, na primjer, neke prednosti koje su vam donijela ta popularnost? Tipa je banalni primjer, ako vas zaustavi policija ili tako i prepoznaju. Pa mogu ti ispričati anegdotu jednu, evo. Može. U tom smislu, mi se vraćamo, vrijeme radnje negdje oko 4:30 ujutro, recimo, mi se vraćamo iz Slavonije sa jednog nastupa, ima tome već 10 godina ili tu negdje. A možda i više, ne znam. Uglavnom, i sad dolazimo u Zagreb, znači došli smo u Zagreb, već je ne znam koliko, pričam na pamet, 4:30, manje od toga nije bilo, ne? I ja vozim i tu negdje, ja mislim da je to bilo tu kod Petlje ili tu negdje, odjednom, nakon kad smo vozili, ne znam, 3-4 sata, policija. Rotirka. Da. I sad, dobro večer, otvorim ja prozor i veli vozačku i prometnu, ne? A ja velim, dobro večer, evo, mi smo baš band Gazde, idemo sa koncerta iz Slavonije, ne? Računajući da čovjek to uzme u obzir, ne? Da. Veli frajer, drago mi je, a ja sam policajac. Dobro, ajde, nije nam naplatio kaznu, ne, ali mislim, nije nam ni trebao naplatiti kaznu, da sve bilo, nismo bili u prekršaju nijakom, nego je valjda kontroliralo nešto, ne. Uglavnom, to smo mi prepričavali kasnije, ne, onda bi ja nekad i poslije toga rekao, pa evo, do reći, mi smo iz benda Gazde, baš idemo, ne, onda se dečki šalove kada, a ja sam policajac. Je, da. Ali je li bilo tako, na primjer, kod doktora isto dođeš preko reda ili tako neki... Dobro znamo o čemu se pričam, neki benefiti mali. Pa nije možda kod doktora, ali sestre medicinske te prepoznaju, znaš, na hodniku. Jeste vi možda onaj što svira bas u Gazdama? Rekao, jesam, da. Evo, dobro, malo tu pričekajte. Bude vas doktor primio. Da, više sestre, znaš, nego doktor. A kad ste, na primjer, bili mlađi, jeste si ikad umislili zbog toga što ste poznati i ljudi vas, zato što vas ljudi prepoznaju na ulici? Je li to ipak onako malo vas udarilo na ego? Pa ja ti to mogu reći i na drugačiji način. Ja to ne znam, ne? Znači, mi to sebe nismo tak nikad vidjeli. Ja uvijek sam se trudio da stojimo s nogama na zemlji, kak se veli. Nismo mi bili tak, kak bi čovjek rekao, ne znam, da, nismo bili nikad tak superstar da bi letili po oblacima, naš ali istina je da smo jedno vrijeme bili stvarno kak bi se reklo, i da bi se vrištalo po koncertima, da smo morali imati nekakve posebne šparlire sa redarima da uopće dođemo do vini. To je stvarno bilo, to nije napuhavanje, to je stvarno tak bilo. I reci, Damire, si htio nešto dobro? Nacalio se, Damir. Bacali su nešto na bine, znaš, ovih nekih predmeta odjevnih. Tipa grudnjaci ili grudnjaci tako? Su padali, tu i tam gačice koje su padale. Oho! Da, to je stvarno bilo tamo, ne znam, 94. 5. Šta mislite, može sad na nekom koncertu u današnje vrijeme se to desiti? Pa ja bih volio da neko baci nešto. Nećeš se buniti. Htio sam ti reći vezano za ja mislim da smo ti mi jedno vrijeme, pa to ne jedno vrijeme, nego jedno dulje vrijeme, znači pričamo jedno 10 do 12, 15 godina. Mi smo jednostavno toliko puno svirali i toliko puno bili u svojim mislima.
potrgani od svih tih putovanja i od svih tih gaža i od noćne smjene i više nismo znali di smo bili jučer, di idemo sutra, di smo danas i opće, znaš ono, kad se tak uzme malo preveliki tempo, onda svi skupa malo izgube u to vrijeme je stvarno bilo previše, malo čak i previše svirki i onda su nas svi drugi malo, kak smo mi bili puno u medijima i ne znam i valjda i na televizijama i spotovi i radi i ne znam, u to vrijeme nije bilo još tih Instagrama i toga, uglavnom drugi su nas gledali malo onak drugačijim očima. Nije do toga da se ti promijeniš toliko, mi smo u principu ostali isti, posebno sa nekim užim krugim ljudi s kojima smo se družili konstantno, neovisno o popularnosti, Naravno. nego u očima drugih si ti malo drugačiji. Znači, sad ako ti nekoga ne pozdraviš ili ne znam, gledaš u pod, prođeš se, onda sav si, onda, gle ga, kaj, sad smo si popularni, a? Ili neke, znaš, tako da ti je to jel neko leti po oblacima, to ti više u očima drugih ljudi, ja bi tako rekao. A jel ti onda, na primjer, i to isto ide malo na živce kada, samo zato što, eto, jeste popularni dečki, jel te nervira to zato što te gledaju drugim očima? Jel bi htio ono da te taj čovjek na cesti smatra isto kao i što je on normalan čovjek od krvi i mesa, ili ipak bi radije... Ma ne znam, nisam o tome razmišljao. Ne bi iz toga radio slona, znaš ono. Da. Nek te svako gleda kako on misli da te treba gledati, gotovo. Da. No dobro, osim što ste glazbenici, imate li neki drugi posao? Pa nemamo. Mislim, svi sviramo, svi pijamo, radimo samo to. A možda neko ima nešto uz to. Mogu sad reći iz nekakve šale, da velim nekakve hobije. Naš Tomica, bubnjar, recimo, slaže stare motore. Mario je imao pčele jedno vrijeme, interesantno. Ja sam radio nešto sa drvima, nekakve stvari od drva. Silvio je imao nekako imanje, nekakvu farmu, borovnica, čega li. I tako, ali to su sve ovako neke priče, hobiji neki. Svi živimo baš od ovoga. A to je stvarno za pohvalu. Za pohvalu, jer većina, neću reći većina, ali glazbenici isto znaju. Ima još neki drugi posao. Tako. Da. Mi nismo taj slučaj. Da. Marko, jesi ti kad mislio baviti profesionalnim skijanjem, na primjer? Jesam, da, kako si to saznao? Ma nisam se mislio, možda davno je to bilo kad sam ja trenirao skijanje i to mi je ostalo od onda kao nekakva velika ljubav. Mislim da je to najbolji sport od svega. Znači, slažem se s tobom. Bavio sam se ja s nekoliko sportova, ne znam, i pingač, stolni tenis i košarku i ko mali klinac sam karate trenirao kratko i kaj smo još, ne znam više. I to skijanje mi najviše ostalo najupečatljivije. Mislim da je to sjajan sport, jedva čekam da se Sljeme dovede u red. I ja sam probao stvarno pol svog života na tom Sljemenu, što skijajući, što kao planinar ili ovak, kao čisto kad ne znam kaj bi sa sobom vodio na Sljeme. Uglavnom, skijanje je fantastičan sport, preporučam ga svakome. Vrlo je psihofizički, ne znam je li je bolje fizički ili psihički biti u planinama i skijati se, tak da je to meni vrlo, to mi je odušak, tu mi se pune baterije. Kad potonem po bilo kojoj osnovi, onda odem na skijanje jedan dan i ko da sam bio 6 mjeseci na godišnjem odmoru. Slažem se s tobom upravo da i ja isto obožavam skijanje, a možda još i draže mi je poslije, nakon jedno 10-15 pustva, kuhano vino. Koji ide poslije. Dobro, ti si više turistički, ja sam možda malo više sportski pristup. Ja kad odem negdje, onda sam od 9 do 4. Znaš, kako si to pristojno rekao, ti si turistički, a ne alkoholno nastrojen. No dobro, ajmo, ipak jeste glazbenici. Koji vam je bio najdraži koncert Gazda koji ste održali? Najdraži koncert, volim ovako pitanja. Ovaj sa grudnjacima i gaćicama. To je, ja mislim da je to taj. Prvi dom sportova 94. godine, mislim da je baš bio taj. Najviše je bilo straha, treme, strepnje i najviše gaćica i najviše grudnjaka u to dobu.
Je, pa da, zato što postojite više od 30 godina i to je zapravo više nego što neki ljudi uspiju u braku. Koja je tajna dugovječnosti, bilo braka ili benda zajedno? To je sve češće pitanje isto, da. Ima li neki tajni recept? Nema. Da. Ne, pa zato što znam, dečki, vi ste... Ako nema, zašto nema? Da. Hoćeš obrazloženje? Da, znam da ste vi zapravo zajedno od osnovnoškolskih dana, je li tako? Da, mi se kotrljamo spontano, znači. Dakle, nemamo strategiju opstanka, nego jednostavno se to kotrlja iz godine u godinu, tak kak se kotrlja. Kako vas voda nosi? Nekad to bude uspješnije, nekad bude manje uspješno, pa onda opet bude jako uspješno, pa onda, znaš, to ti tako, neke fluktuacije koje su možda čak i normalne, ali nemamo mi neki recept, niti imamo nešto za preporučiti nekome, jer u krajnjoj liniji i te stvari, ako ćemo sad malo filozofirati, ovise i o vremenu. Nije isto u nekom povijesnom vremenu, ne možeš ti sad uzeti recept za uspjeh od 2000. do 2010. Nije isto kao od 2010. do 2020. Kao što neće biti sad isto od 2020. do 2030. Jer znaš, vremena se mijenjaju. Možda bi se moglo reći da moraš osluškivati cijelo vrijeme, moraš osluškivati potrebe na neki način ovog posla i ovoga nekakve svoje publike i na neki način prilagođava se svemu tome, a da opet ne izgubiš nekakav svoj identitet i da ostaneš onakav kakav jesi i da budeš u principu, ako se to može tako reći, relativno da budeš iskren u tome što radiš. Naravno da to moraš znati malo i svirati usput, ne? Nije baš da je sve u iskrenosti. Ti moraš znati malo i svirati, moraš znati malo i pjevati, moraju te snimke zvučati dobro i moraš nabaviti dobre pjesme i tak dalje. Ali sad, generalno, ljudi te najčešće, koliko ja primjećujem iz moje nekakve perspektive, ti nekog glumca voliš zato kaj ti on simpa, ili nekakva glumica ti je baš, čini ti se da ti baš dobra ženska, misliš da je normalna, da. A sad, jel ona glumi 30% bolje ili lošije od ove susjedne glumice, znaš, to ljudi ne vide toliko, ne? Isto tak pjevačicu. Kad vidiš pjevačicu, tebi je važno da ti ona simpa, da ima neke u njoj, da je onak simpa, da ti nekak baš lijepo pjeva, ne? Da imaš o njoj dobro mišljenje. Ne? Što jel bi onda tu u takvu simpa pjevačice svrstali Antoniju Šolu? Pa mislim da bi, da, Antonija je simpa. I ona je meni ko pjevačica i ko glumica, stvarno se bori za sebe i bori se za svoje mjesto pod suncem. Mislim da je izrazito kvalitetna autorica. Mislim da malo prije kad smo sjedili tam na krevetu smo pričali koliko je teško napisati pjesmu. Ne? Antonija ih ima jako puno i pozdravljam ja kad nas sluša. Biće mi drago da nam bude gošća na promociji. Vrlo skoro imamo promociju u centru grada, u Kontesi ćemo imati promociju ove ploče, još i danas za Miriš i trešnja, pa nadam se da će se okupiti svi. Pozvat ćemo naravno sve naše suradnike, prijatelje i tak dalje. Znači, Antonija je napravila solidnu karijeru i mislim da još radi na tome, da će raditi i dalje, a velim, ona je stvarno čak kompletnija od nas u tom smislu, jer je ona i veliki autor, ne? I nije radila samo za sebe, nego radila za brojne izvođače, i to ne tako srednje pjesme, nego neke koji su bili veliki hitovi. Evo, ja mogu spomenuti Milijun poljubaca za gazde. Na primjer, to je jedna od 10 naših najboljih pjesama. Ne? Taj duet koji smo napravili, to je stvarno sjajno zazvučalo, a naravno ljudi znaju da je ona i sama imala brojne hitove i da je radila sa neke druge izvođače. Ne znam, ja znam da je za Tošu Projeskog radila Volim osmih tvoj, ne, i tako dalje. To su tako velike pjesme da to ne napravi neko bez veze. Ne? To moraš imati glavu nekako za to. Ne? Je, da ne bi bilo da mi samo tako pričamo, pustit ćemo mi onda Milijun poljubaca našim slušateljima pa da oni sami procjene. Special Happy Show. Klapa Rišpet, fališ mi. Nadam se da smo i mi, to odnosno i dečki iz tamburaškog sastava Gazde i ja falili, jer evo nas natrag.
Dečki, na vašem albumu našla se i pjesma Ana Marija o djevojčici Ana Mariji koja je nažalost izgubila život u zagrebačkom potresu. Iskreno svaka vam čast na toj hrabrosti i na inicijativi što ste ostavili spomen na nju. Jeste li poznavali Anu Mariju? Ne, nismo, ali cijela ta situacija, mogu ti reći, s obzirom da sam ja autor glazbe, mogu ti reći da sam dugo inače taj potres je bio dosta stresan za sve, svi smo si malo razmislili di smo, šta smo, i ja sam si dugo razmišljao, znaš kako su išle vijesti, prvo su bile guste vijesti, stalno se o tome pričalo, pa sve manje, ja se razmišljam, u jednom momentu sam skužio da se više niko toga neće sjetiti, ne? I kak ja imam i klince tih godina i tak dalje, jednostavno mi je došlo mi je nekakva želja, ili da tak kažem maltene obaveza, ili ne znam kako da to opišem, da ostavimo nekakav trag kao nekakav spomen na to vrijeme i eto na tu nesretnu okolnost, odnosno na taj nesretan slučaj gdje je evo baš ona ispala kao jedina žrtva tog zagrebačkog potresa. To ne možeš vjerovati zapravo, nekad malo razmisliš o toj dramaturgiji, to je izuzetno teška tema i teško mi zapravo i pričati o tome. Uglavnom mislim da je lijepo to što smo napravili, mislim da je Željko Krznarić napisao prekrasan tekst na tu moju melodiju i da je to ispalo stvarno dirljivo. Evo, ja danas kad ju slušam i taj spot kad pogledam, vrati me u to vrijeme, naravno brzinom svjetlosti se vratiš na to. Da, vrati me u to vrijeme, vrati me na to razmišljanje i evo, Ana Marija je jedna od pjesama koja je stvarno posebna, ne da se s ničim usporediti od našeg cijelog fonda pjesama koje smo mi napravili. Teška, duboka i izrazito osjećajna. Je. Damire, jel te strah, tipa sad rekli smo, svi imamo traume teške od tog potresa, jel te strah ponovno potresa, ali ajmo reći i budućnosti općenito, šta nam donosi? Pa ja mislim da je sve nas strah toga, ali to je nekakva sila na koju ti nemaš utjecaja, ti samo čekaš to zuji brunda. Mi smo bili baš svjedoci toga iz prve ruke, mogu reći, jer baš ispod nas je bilo ta nekakva žila, to zovu, ne znam kako se to zove. Epicentar potresa je bio baš ispod našeg mjesta Markuševca i pa sad da čuvam neki strah i ne, ali pa ne znam, tjeram ga od sebe, ajmo to tako reći. Da. Kad pomislim na to, kažem, ma neće, valjda opet ispucalo se, valjda se sve pomaknulo, sve što je trebalo, sad valjda više neće. Evo, s tim se vodim nekako. Je. Da te pitam još, šta misliš, jesmo li sami u svemiru? Joj, kako pitanje. Ovo moramo otvoriti, ovo se moramo sad nasloniti dobro u... Pa ja mislim da nismo, evo, to je moje nekako mišljenje, ali to je premala rečenica, prekratka rečenica, puno je toga svega. Ja volim tu temu, ovo što si sad pitao, ja istražujem pomalo i tako, pitam se, ali mislim da nema logike da smo baš sami, to mi onako ne da mi to nekakva logika. Da. Ali sad je to stvarno prevelika tema, da ne ispadnem komičan, mislim da nismo, evo. Marko, ti? Pa na tragu onoga što je kolega rekao, što više, ja isto baš volim tu temu, dosta o tome razmišljam, rekao sam da ću si kupiti sada u krajnjoj liniji, kupit ću si teleskop jedan. Jako mi to interesira i čitam neke stvari oko toga, tako da mi to fora. Znanstvenici koji to prate i koji su u tome puno više ili kompletno, oni kažu da postoji nedovoljno dokaza da jesmo, isto tako i da nismo. Ne? Da. Odnosno ne postoji ni jedan dokaz da jesmo ili da nismo i možemo jednakom vjerojatnošću možemo tvrditi da smo sami ili da nismo sami. Ne? Tako da je to, mislim, na te proporcije, evo meni, mogu ga malo pohvaliti, imam neko ko će me o tome naučiti, to je moj sin Nikola koji studira fiziku i upravo se šalimo na tu temu često, da će mi on razjasniti brojne stvari koje
nejasne, da. Koje su nejasne, ali u svakom slučaju je to jedna vrlo, vrlo inspirativna tema, jer je te dimenzije, evo rekao mi je jednu interesantnu stvar, pa ću ja pitati tebe. Ti si do sad nama postavljao pitanje, da ja pitam nešto tebe. Šta bi rekao u odnosu na vidljivi svemir, jesmo li mi bliže toj dimenziji, dakle mi kao biće, znači ljudsko tijelo. Dobro. Je li bliže tome da se može svrstati na onu polovicu veličine svemira, ili smo bliže onome što je najmanja čestica u nekakvom atomu, ne? Šta bi rekao? Ne? Stvarno dobro pitanje. Ako usporediš te dvije dimenzije, dakle najmanju poznatu česticu i najveći taj volumen vidljivog svemira. Pa znaš šta, ja bi ipak rekao da smo bliže najmanjoj čestici nego tamo najudaljenije točke svemira. Ne bliže nego na bližem spektru, da. Da, znači mi smo ipak bliže svemiru nego najmanje čestice. Aha. Dakle, ta razlika između najvećeg i najmanjeg je toliko nezamislivo ogromna za naš mali mozak s kojim mi danas razmišljamo, da mi to ne možemo sve skupo shvatiti. Dakle, prema onome koliko se sad zna, mi smo ipak bliže kompletnoj veličini. Naše tijelo se broji više na ovu polovicu svemira nego li sad si zamisli koliko su to male dimenzije di to ide. Ne? Da. Malo smo zabrijali, fino, da, ali mogu ti reći da ti čovjek ovak, ti sad pričaš s nama kao s jednim bendom, ne? Ja uvijek cijenim ljude, neovisno koje se profesijom bave, po tome koliko su širokog spektra razmišljanja. Interesantno je kad recimo ti si radijski voditelj, ne? Pa bilo bi interesantno znati čim se ti sve još baviš i koje su tvoje kako da ti kažem, područje interesa. Evo, da mislim da ne bi mogao pogoditi zapravo moje zanimanje koje. Pa ne bi mogao, ne, na prvi pogled ne. Inženjer mehatronike. Eto, pa vidiš ti nekim stvarima isto onda znaš, jel? Da. No dobro, ajmo onda ovako, kad smo već tako i lijepo i krenuli i završiti lijepo, dajte nam onda neku poruku koju bi vi ostavili ovom ogromnom svemiru. Za poruku je Damir uglavnom, ne, ajde daću izvoli. Ja bih ovako predložio da čuvate svoj mali svemir. Jer nismo još dovoljno veliki da shvatimo ove velike, ali onda napravite reda u svom malom svemiru. Ja ne bih više ništa dodao. Dečki, hvala vam što ste bili gosti današnjeg Special Happy Showa. Čujemo se ponovno nekom još boljom prilikom. Hvala ti lijepa na pozivu. Spomenuo sam, evo za kraj samo još jedna rečenica. Zapratite nas na novom YouTube kanalu, dakle imamo novi YouTube kanal Gazde i naravno Instagram, Facebook i tamo će biti objavljeni svi noviteti od Gazda i naravno svi živi nastupi. Hvala vam dečki i vama isto slušatelji dragi, hvala i laku noć. Pozdrav, bok! Special Happy Show.